Lekilalta wa shuk hermanotak. Junvelta más kaitik kosmandaka faltik totik. Li mensaje li kakaltanalie. Discos mandaltika faltiketa chantik. El tribunal de Jesucristo. Tabatsikope. Chi esta chapanel tayoktas kom distokwanes manuanes kundige. Ja li mensaje. Chi otik tachapanel. Segunda carta. Yun Pablo Stakov Batelta Corinto. Jajun capítulo 5 y Jajun verso 10. Yun persa chechotik kotoltik. Persa la chech kotoltik. Tibuch chapanvan tikakwaltik Jesucristo. Para que betix tohol tikusih pasohtike. Le clapas o buchaba le clapas. Y más unos teyo. Basquel de Cabil también a los romanos 14, 10. A los romanos 14, 10. Alibo ote si chislie alibo ote. Que la bil si chalbotik. Libo otek uchaal. Yo cha el besmul o cha chapan le achile. Uchaal. Kula chaal di ta chapan dike ta el betismul ti chilak tiklit pati banomile. Kula chaal. A veces botik chichapan van, botik takeldik mulil. Muhna. Lech ayel shbat. Le stavach jaskushlech. Hasta alem ku untik, alem nanabunek. Vailis bek tale pero bacha ta vinahel. O lee chayel chachbat. Bueno, to lex al kuntik. Pili chalnek usiana. Li chalnek mi waha awa amtelavich oh ya aliyal el hashtag taje. Entonces li one mi chava cuenta one. Uchaal yo bo ochak el kusits pas le achi ilits babano mile. Minkamusha na tibo ote cha ta kabal ta chapanel tibo ote ke minkamusha na taje. Kuchal tibo ote akal chigot chak el besmul tikusis pas te achile. Jaik tanatajone. Entonces, kotoltik talash tachapanel. Anima que tiene que shakushi. Hechos, Juan 5,
Juan 5, 28 y 29. Mumelam lukaitik, tamestas kakalil, skotol tibuchumu kastike, tameshay beyech umalyeli diose. Tibucho leklas pase, kuslehals kelos batel, bucho chopolas pase, chaye bals kelos batel. Entonces, epialel buyukabai, shihbusu se bakak takabal tikam del tike. Choloch shahbatik. Mas totik kuchal manskal vokol tolas tatosaila bi natik buitsiba bil tia buni bisto que. Entonces, y todavía neta que el Apocalipsis 20, Slikta 11 al 13. ¿Qué la ver? Las kil Hun trono. Hati buji chapanwan, ti buji icho hiamdre. Peti trono e sak. Y hoy buji te chotol. Pues claro, a Jesucristo. Entonces, kuchal di saque. ¿Por qué muscola kuchalik akaltrali? Hoy chapanel, shiaket lik akaltrali, pero maoxak. Ochem corrupción. El kuchal chalik chabae, bucho helabiu en michom kabale, hachis chapanel, hachabas mulchkom. Corrupción matane, maoxakil trono maltajone. Petisakil trono, Jesucristo, chotije, que la vil kusichalon, tastoholti Jesusen, hatavik malipana miletike. Vina que también y hatab. Muyok shabulas tayabilik. Hatabik y muk shabulas tayabilik. Pero na olek, maok batsi vinahel, maok batsi banomil. Hoy kusisloks melol, kusiti banomile, kusiti vinahele. Yun mech hatab chabani. Mu shilbes basat shashik de Jesús chabane. 12. Las kilmati anima etiqueta bikitamu te va altas tohol mati diose. Hoy libro etik teham. Shiba libro también iham que hak libro sendakush legal. Yichkel bel smulik kusis pasukanik tibinik ansetike kuyelan tiyam telas pasike hesti uninabe ke yak takabal di khayim te oy tayoktas kobe ti chame bale timukinale yak ik takabal para que shichik chapanel kuyelanti ni amtel et pasike. Entonces, con eso, haktik behbatik
Tiene que chahak bama. Liela shakiltik. Kusichial botiklis. Ti skoptis totike tika hualtike. Pero libuno ne hoy cuesta jaco. Y tiene que chata. Bueno, mi hecha con la abandoné. Mi muyo que. Hano to chopol mi muhna táctique. To chopol mi muhna actistis no pentiqueti hol con ondike. Tú no chopol. Kuchal di chopol kalal di muyo con actistis no pentique. Munoch venta tikuk. Lek no chai kuyelan chunoch libini kerianse. Lek no chai kuyelanti yichoch batele. Pero bueno no es siempre tajak. Bucho hechio non stak lek. Bucho muyo kusi stak hutebuk. También muyo kusi chopol. Mi te chukula como, pero kusi chakut. Mukusi está kut batik. Ti pregunta tajacone. Buy chkota pasel ti chapanele. Peyun tiene que chataco. Buy chkota pasel ti chapanele. Ya no escuchaba botaje. Porque hoy mucho no hakabil makabil aye buy kota pasel di chapanele utabil. Pati mucho melel muktik ne. Lo que sabe la bonton timijecha jo la abandone. Buy kota pasel di chapanele. Vinagel siyan. Bueno, ves bueno que tomata holon. Vinagel siliane muhnalibo otne. Hlomstokone chal banomil sik. Hlome vinagel, hlome banomil di chapanele. La zomba kutikten. Oya no hay bungutik. La habes bakudik taki. Hoy mucho la hiyaltik al techilo y las kutike, tachan kutike. Vu uneshi. Ma ukta vinahelshi. Ma ukta banomilshi. Ihna okta buy las tunestal. Las tunestal. Svun Pablo. Stakos batelta Tesalónica, Tesalonicenses. Jajún 4, Jajún verso 16, 17. ¿Qué era lo que se echalo? Talashih totstilita banomile. Talashih batita toque. Y hechte chalyagon el cuticone. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la bayunch tiene que milistote, chisbata tok, miliskota toque, tejech, tachinos batik, chiuk tikahualtik teta toque, porque tech chapanwanch. Lek hoy. Mi hadita vinagele, mi hadita banomile, mi hadita toque. Lek hoy muyukusi chopol. Linanos para que mi hecha jola bontón de chataque. Mi hoy van buy entonces. Yan anopen muna mushakil. Muhna kuelanda no pene miat da vinagele miat ita banomile miat ita toque o me obuyan. Yo chakalbot hoy ya no ne porque caldigabay. Hoy muchos chunos también rapto secreto. Rapto secreto ne yun solel.
Muyuk totalem kahualtik. Chaikin shibatel. Pero está la pregunta. ¿Mi helem Shabbat o mi chabaldo helem bate? Hatstak di buchu hech. Chuno ne. Hatstak di buchu hech chalmantal ne. Pero ta Biblia ta kanu. Ta Biblia ta takelu. Yuno nos mi bat antes del milenio matajone. Tat gran tribulación donose, bat shata rapto secreto. Chaikin shibatel tani. Mi helem shabato. O mi muyukto. Kusi orach kot helugu. Ha me chaba diskan ha kel danatame. Chaikin shibatel da rapto secreto. Transformado shabat. Mi muyukto ne buito tis transformación ne. Buto tis bajelu kone. Entonces, epkusi shihloilajo. Epkusi matihechuk ti konon dike. Hak dike. Tihti hol konon dike. Porque mi muyukon bucho estás pasta a tohol. Muyuk bucho estás pas. Wo otatuk mi hecha hola wandre. Mi muyuke lachiko. Te hechiakalih baton, te chukulih baton, te mustito hokundik. Hech likoto hasta tasutse. Bueno, yo taja que landan a tajone, mi hermano, mi hermana. Yo taja que. Bakel de Gabil, Apocalipsis 1:7. 1:7 y un Apocalipsis. Muyuk tome bulem tabano mil kakwal de Jesucristo. Muyuk tome bulem tatoko. Naka tome tots tal davinajer. Tibuchu le stal chiuk toke. Me hachuka no penu muyuk me yun vulda tok mataje. He aquí que viene conchi. Muyuk buchal en las nubes. He aquí que viene con. Tabachikop tanatajone. Chin bil tatok. Chialtal. Kuchalo no chin bilda tok muy batele. Epkosis kan hak el merman. Peja to. Timiyunon da oy da konon dik da hak dike. Une to epkosis na hak. Talel o. Kuslech o. Tak akaldistal o ta akobaldistal. Y otro li problema ne. Akaldiglie. Ako bale yan teklume yan nasyone. Kakaldiktahtue ako bali. Kalmitale lee a lo mejor hoy tok lie hao chabal. Lee a lo mejor hao chakwo. Geltos mi chaba cuenta ti chel kopolne. Ti tiempo chesne. Hitos ayunonos epkosis kan nopel titunel timihech hol con titundige. Entonces, que la vil kuskota pasel. Tile boli bil stal da toque, o sea, ti Jesús. Skotolme satil statakelel. Skotol satil statakelel. Ti buchulas bah ti mantale. Ti buchulas baje. Spechlech ti banomile. Ha tote shabanik. Ha totei
choquitas baik. Piti preguntan. Si mo yung kotem ta cha panels ka ne kusis pas abetelu. Si mo yung to kotem ta cha panel ne kusis pas viketelu. Ha metih pregunta tahme. Hecho siya la hak bot sa ba. Buy. Binahel, banomil, tok, o me buy. Kusis pasta abeteli one si muyukto. Muyukto me echem da chapanel ne nakatolok dal da binahel ne. Pero tibucho la las bahti mantale. Libah mantale. Oyonos desde babes tot metik desde Adán y Eva. Bah mantale hoy karar ech Jesucristo tayosils banomil. Bah mantale hoy liku untik likak alternali ege. Hano tenabilasat. Heltos likusi tachundik batele. Kusuk temail susatik heltos likusi yakaldas pastik batele. Ahora te preguntan, kuchal di heltos ne? Buchut bakti mantal ne? Buchuti melel kopor ne? Oy bah mantal ku undik di kakaldra liege? Oyu? Le hoy ne. Pero, ako mi junyonton. Ako mi yakos bellipal. Pero mi maukech chal batel os chunos batel. Skujlehin batel kuchal tsiba bilne. Bah mandal skoteko. Pero si yo no nos can. Titunel kuchal tiba kelantike. Kucha al tihel tosotike. Hoy bah mantal hasta lik akaldralia junto yepal. Y uno nos can tihutuk tinopentike. Milik kapo tibayelan. Spasik lamentar. Chabanik. Porque chits bokolik. Pelas kaldik kusis pasta abetel. Si muyog to chapan bilne. También Apocalipsis 6:15. 6:15 y 16. Ti ahwali le tiktabano mile. Ti mu tikil winike tikich ohani kiyam telike. Ti kule hetike. Ti volvane hetike. Ti oisu elike. Ti bucho nakamoso binbile. Ti bucho bentain waneme. Leaks naks baik. Tachench enaltik. Kasha tibus naga kans maike. Kuchalo. Kusits pas naks basi. Si muy to chapan bilne. Ha te ti pregunta. Ta yoshi bal kuchala shakaldige. Ti buchu. Ta vina gel ti chapanele. Piyun stots bates ko torun bat ta vina gel. Iti me ha eptis mulne. Tech como ta vina gel. Chipe y altal. ¿Cómo está? Kusi tak tik tahne. Bano mil misichi. Pero yun me chakushi sa chabane. Te chakushi ho ti bucho chakushi he. O mi chamum porque eps multabat. Kusis kutas titunantik ti pregunta diktahone. Ha tometi mila hak tiknela. Hak beh batikne i hak betigliscop Dios ne. Mimo yung kusitak tihnop endige. O yuk to kusis lok beluk pregunta. Og to kusis kan hakel chabal lex kotol.
mushi ochtabe mane. Lex kotole mushi ochtabe. Ep kusis kan hakel kuchalta hak botli. Yun me snacks bike sin. Oy kusis lok ta yeks to kung italash al yunik. Chalbik tibitse chalbik tichene. Bahantal ta tohol kutik. Na kung kutik. Yun me mushkuts kakalun. Tibuch ulit chotol ne. Chapan manone. Tas kape mas kolyon ton. Tihkota chije que ja Jesucristo. Porque me está llorail. Mi tal disto Juanes mano en estas chibel beltae. Mume chaval. Matijet se escuchar ay. Tas babelta calalbok. Ta María. Sino que. Muyuk me buchung. Mati. Swaans bae. Sino que yun me chits bokol, skotol divinique, skotol tianse. Entonces, pero la shakaldik usis pasta abetel. Y maognosho. Maognosh. 1 Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo 15. Verso 51. 15:51 y un Corinto. El abil kusichi al botik. Li eshi Pablo. Chakal bashuk. Hun mukuloil. Porque muchos tituhyun. Pero os alban kutik beure na os tanamatahe. Kusiti mukuloil ne. Mumes kotoluk chwaiti bektal tike o chichamo tik no pemskait gelele. Mus kotol tikuk tichame o chwaiti bekete. Pero kotol tik taspastik transformar. 52. Mitalti Jesús. Tahto nakatot slok tal da vinahele. Muyuk to bulem ta tok, muyuk to bulem ta panomil, o muyuk to ikwane muyel ta vinagel. Nakalolok tal ta vinagel. Entonces, hej kuchar mutzel asate. Matzel kuchas bikundige o mutzel. Parpadeo takaslan kope. Kusko ta pase. Kalalmi stihel di trompeta. Skotol ti animae. Ti animae tiene que chakushik. Ti bucho kushule tiene que pas transformar. Chano ti sa epta velta. Primera vez chakushik anima. Chibale transformación. Chibaltik, entonces, chik de anima etique, Pablo escopoja Tesalonicenses, la sacalpa, su 4, 13 al 17. Chacho paltik, bucho chame miktosh y bucho kushul. Hoy transformación. Pero otra pregunta. Kuchal dispas transformar, ni siquiera oya cogiamtel. Kuchal dichels bektal, chianis bektal, si muyuk to ya cogiamtel ni. Muyuk to echem ta chapanel ne, jade di pregunta. Li eto kusiskan hakel timihech hol konondige. Tahabetik Biblia. Tahabetik kosman de kakwaldik. Mas to me hoy bulcho. Tachindalo il totik mabune mishie. Buune tachindalo il kakwaltik mishie. Tohlek mataje. Tih pregunta tiklione. Kan betik bokol ako shaktal. Kan betik bokol ako titundal kaitik de kusili chukuli come. Kan betik ese favor. Pero yo creo entonces que Chavay Besham, Chavay Besmelolis, Cosmanda Cacoltique. Yo creo que Chavay Besham, Smelolis, Cosmanda Stotike.
me pregunta loco. La shakaldik, de Yoshibal. Binagel, Banomil, o Mitatok. Pero de todos modos, Buyuk, o me hoy buyanti no pentik, escucha la shakale, me hoy buyanti no penale, pero yo no sé, escucha el de las pas transformar, muy tocotem ta chapanel ne. O mija toyon baetik ne, kusis pasta abetel, si muy ayem ta chapanel ne. Hati ti pregunta etik ne. Ti am pregunta etik la shakal posukone. Vinagel misichio tik ti chapanel ne. Epta batsnul ne hipe sutel yaltalu. Likel askel un vinagel. Mano mil bisichine. Chakushik sawasun yun mech bat chapanel jane. Itimi epta batsmul ne yun chamstuk. Hametei ti epkus is kanti tunel ne. Pero total hoy da kokta komtiglis kos manda kakwaltike. Antik la dirección del espíritu. Takiptuk tigemuk is tag pasel. Pero kuchal epsa tabel das kalne. Hachopol mi teno litzih buje. Hachopol me tesnel buy shakwin batel di kakwaltika. Mi lek kichoh mi chabalek mi total tesnaos tu kakwaltik buy shakwin batel mi shichi. Pero chkom tatarial tita jujuntal. Balukaitik belchabes kosmandas totik likaralah konon tike balukaitik dabik itamuk lekelal tawashok.